15 zikomeye. Ndambara yo muri Ruvumu twagwanye turi hamwe n'abanyatura bo kwa Janvier. Iya kabiri yo nagwaniye Imuheto twari turi hamwe n'abanyatura bo kwa Inyasi. Iya gatatu yo twagwaniye Kagusa naho abafaridese bari batangiye kuza, nabo baza abafaridese, haza ng'abafaridese nka 50. Iya kane yo twagwaniye Ikingi yo yaririmo abarundi, Sadeke zo zajaga ziratwapurira ziri kuduterera amabombe, irimo n'abanyatura, ubwo abo nibo n'abazarendo. Iya gatanu nayo nagwaniye ku Ikarenga, nayo yaririmo abarundi n'abafaridese, irimo n'abazarendo. Iya gatandatu twagwaniye mu Gicwa, twari turi hamwe n'abahibu ba faridese na Sadeke, nabwo ico gihe bateraga amabombe. Aho twagwanye hose ari igihe ubwo dutitangirira muri iriya ikibumba kugira irumangabo, twagwananaga n'abafaridese n'abazarendo bo kwa Jamari. Ubwo tugeze ino intuza rero Isaki no twigino ino kutabi, naho nanone n'abafaridese kense intuza muri Ntaringi no mu Gicwa no twafatwanagana n'abarundi n'ingabo za faridese tunanone n'abazarendo. Sadeke yajemo tuyisakige twaga turisa turi no hejuru aho bita Makombo. Sadeke niho yashaga imbunda aho bita mu Kimoka ikaya iduterera y'amabombe ku nturo. Sadeke ico yakoraga yarasaga amabombe bari kugarasa yo M23 wigize gute, iri natwe tukaba turi hasi nyine imbere. Twese hamwe utubaze ico gihe cyo turi Isake twari kogera no mu 2000, kuko babaga abantu batandukanye, FARDC abazarendo nabo babagamo ibyama byinshi, bose babaga bahuriyaho. FDLR niyo muri iyo miso na Isake no yari kabandi bose babaga muri Kongo bari bagize gute, bari bahari. Indambara y'abarundi yaririmo benshi cyane ni yaho bita Ikingi, bari bagira ngo muri 200. Iya kabiri tena aho twabaga iyindi yaba yarakomeye yabagamo abarundi benshi, nayo ni aho bitaga kuri Tuonane, kuko bo bari bafite amadifensi gagera muri 3. Faridese yarazaga ikaza, ariko abantu baduhaga ibikoresho ni Sadeke niba duherezaga amasasu igaduhereza n'ibyo kurya. Aba barwanyi bageze muri FDLR mu bihe bitandukanye bahabwa imyitozo, intego yabo ari imwe yo kuzatera u Rwanda bakica abatutsi. Muri FDLR nari mazemo imyaka 12, ninjiriye aho bita Kutabi. Navuye ku Kutabi banjanye ngo ninje gukora igisirikare ngo tuzatahuke ngo tuzaje gufata u Rwanda rwacu. Namaze kwinjiramo tangije imyaka 4, banjana kwiga Seyi aho bita Rugari. Ubwo ndangije kwiga Seyi ndagaruka Seyi twayize amezi 4. Karapu imyitozo za mbere baduha batwigisha ni Komba Sanzarume. Iya kabiri ni ukutwigisha kurasa neza. Muri FDLR harimo urubyiruko rw'abasore rukiri rutoya runangana nanjye n'abaye kunsumba, akamo n'urubyiruko n'abasaza bashaje. Ideoloji kindu batwigishaga batubyiraga kari ukwanga u Rwanda n'abayobozi babwo, cyane cyane ubwoko bw'abatutsi. Noneho haramuka n'ibindi bakadushiramo ideoloji yo kuvuga ngo uwo bazafata atorotse bazamwica. Hari abo bafataga rero bamwe bakabica, na bamwe bambaga n'abandi ngo nanje mbice. Kenje na kenji nabagamo bakanangeka yuko ndi umunyarwanda, nasangaga turimo tugira ngo muri 3. Basobanura imiterere y'umutwe wa FDLR by'umwihariko ishami rya CRAP rigizwe n'abakomando barwanaho rukomeye bakanarinda abayobozi bakuru. Ubundi CRAP igizwe n'amakombanyi 5. Kombanyi ya mbere niyo bita Bombardier iyobowe na Signor de Guerre bakunda kwita Arias Noheli. Iya kabiri ni kombanyi yitwa Migitaranasenge iyobowe na Tuyizere Aimable. Iya gatatu ni kombanyi ya 4 iyobowe na Mvitumukiza Benjamin. Iya 4 ni kombanyi yitwa Boeing iyobowe na Remi. Kombanyi ya mbere ifite abasirikare 100. Iya kabiri ni 80, iya gatatu yabifite 70, iya 4 nayo yabifite nka 80, iya gatanu yabifite nka 50, kuko niyo kombanyi ndo yirimo. Kombanyi irindaga abayobozi aho bahungira hose
ikajana nabo ni kompanyi yitwa Boeing ya Remi. Agandi makompanyi gabaga ari uruhande ubwo iyo kompanyi ya Signal de Guerre ni kompanyi ya mbere yo niyi ndambara niyo ijaga kugwana. Abakurikiza ikompanyi ya kabiri ariyo Migi-35 nayo iragwanaga ubwo Apache na Drone nigo mu makompanyi gabaga afungiye ba komanda muri komando. Ubundi nyuma ya Karapu hari izindi kompanyi zihari za Jericho, za Sinai, ubwo izo zose zimwe zaragiye zija muri Warikare, izindi ziri za Kazaroho, ubwo naho ngaho bose banari kubungira mu mashamba. Intambara nagiye